ji bernameyê nêrîn carek din şeva xweş be temaşevan hêja. Têkoşîna jin li Bakur û Rojhilatê Sûriyê li hemberî dagirkeriyê berdewam e. Balkêşiya vê têkoşînê ew e got êdî ji desthilatdariyê re tê gotin na têkoşîna jin têkoşîna her jinekê dibe dîrok. Em vê mijarê bi mêvana xwe re gotûbêj bikin destpêkê mêvana xwe bidin nasîn. Zeynep Efrîn فرماندارا هێزên parastina civakî HPC tu bixêr hatiye. Sağ ol, bespas. Em pêvînê rewşe te baş mı? Sağ ol, bespas çavana. Birêz Zeynep dewleta Tirk a dagirker êrîşên xwe li ser jinên fermandar û pêşengê şoreşa 19 Tîrmehê berdewam dike. Careke din bi balafirên bê mirov fermandara yekîniyên parastina jin YPJ Şervîn Sirdar û di şervanên jin jî hat bûn hedefa dewleta Tirk a dagirker 15 Îlûna 2023 de li min bicê çima jin tê hedefgirtin û bi taybetî jinên pêşeng. Destpêkê silam û rêz ji bo temaşevanên hêja. Ji bo rola jin ya ku jina pêşeng çima tê hedefgirtin yan jî bi taybet jin bi giştî bi rêbazên êrîşa rûbirû dimînin. Gelek şirûveyek ku ji bo vê mijarê warin kirin gelek tespîtê heyî dikarin binirxînin. Li kêlekî wê metirsiyê ku dijmin jinê ditirse sedemê wê çine yan jî çima jina pêşeng hedef digire. Tabii şoreşa Rojavayê Kurdistan yan jî şoreşa Bakur Rojhilatê Sûriyê bi pêşengtiya jin tê naskirin herkes vê yekê dizane ku şoreşa Bakur Rojhilatê Sûriyê şoreşa jinê ye. Li ser vê bingehê rastiya jinê, îradeya jin, îdeolojiya ku jin xese rêxistin bike, mefhûmê ku jin di nava civakê de avakirin, li giştî gerdonê bi taybet di rojhilata navîn de tê belavkirin, dihêle ku xeterî ser aliyê desthilatdariyê çêbibe. Desthilatdarî bi giştî li kêlekî wê dewleta Tirkiye bi taybet ji ber ku ya ku cudahiyê dixîne nava sîstema rêveberiya xweseriyan jî Bakur Rojhilatê Sûriyê û nava sîstemê desthilatdariya heyî yek jî pêşengtiya ku jin dike ye. Yê duyemîn rastiya jina ku bi sala hatiye kolekirin, bi sala hatiye windakirin, bi sala mafê wê ji dest hatiye girtin, bi sala rûbirû işkence, tecrîd, kuştin, xwe kuştin, rêbazên şîddetê hatine bikaranîn, ev rastî derdikeve holê de. Ev rastiya ku derdikeve tabii destpêkê bi tespîtên rêber apo derket pêşî de. Felsefe û naskirina dîrokê ya ku rêbertî vekir bi kesayeta jin da naskirin li ser vê esasê jinê pêşeng, jinên xwedî îrade, jinê xasteke xwe ji bo azadiyê hene, jinê ku dixwazin rastiyê derbixînin holê, mirovahiyê biparêzin, wekê jin xwe di vê îdeolojiyê de rêxistin kirin, bûn jinê pêşeng di nava şoreşê de. Bi seda hevalê me pêşeng tên hedefgirtin ji aliyê dewleta Tirk ve ji aliyên sîstemên desthilatdar ve tên hedefgirtin. Dema ku em bêjin çima hat hedefgirtin, yek sedemê wê ji ber ku ev jin adaleta civakê pêktîne, ji ber ku ev jin wijdanê civakê diparêze. Li kêlekî wê îdeolojiya jin yan jî îradeyek ku li cem jin heye, tespîtê ku rêbertî kirine, tespîtê ku me di nava vê şoreşiyê de kirine, di nava şoreşa ku di şerê Kobaniyê de, di şerê Efrînê de, her wiha di şerê Serêkaniyê Girêspî de, herî dawiyê şerê Xwêran de ku hesekê aliyê çeta ve hat meşandin êrişiyê derketine, jin gav bi gav di nava vê êrişiyê de bû. Gav bi gav di nava parastina welat de bû. Gav bi gav di nava parastina nirxê civakê de, exlaqê civakê heyî de, jinê ev rastî tespît kiriye ku êdî pêwîstiyê jin bi hinî kesê ku ji derve de warin parastin bikin nîne, hinî kesê ku ji derve de warin xwedî lê derkevin nîne. Dema ku rastiya jin derbikeve ortê de neheqiya ku tê meşandin ji ortê tê rakirin. Neadelet û êrişê ku hene li ser jina bi salan hatine meşandin, êdî jina ku li Bakur Rojhilatê Sûriyê jiyan dike li her derê bûye nimûne, li her derê bûye mînak, li her derê cîhanê tê nîqaşkirin. Herkes dixwaze li gorî wê şoreşekî bide avakirin, li gorî wê îdeolojiya jin di nava xwe de rêxistin bike, herkes dixwaze îradeya jin derbikeve pêşê de. Ji wê jî ev desthilatdarî vê wekî xeteriyekî ji xwe re dibîne. Ji ber ku di nava dewleta Tirkiyê de bi taybet
داگیرکاری کو دعینی دمی دا ایریشی کل سر متین مشاندن دنوات سیستما ترکی بخواد جی شدت کی به سینور تی مشاندن تایبت مجارا جنه دا مجارا جن دا کو هینک عالی به اسلام سیاسی به جواکی دانا قبول کردن اسلام سیاسی کوان عالی خواه دانا رسم کردن دانا قبول کردن ولی سر به بنگه جواکی کلاش خرا آوا کردن جواکی کودر و وی راستی تشتکی دن نبینه دما کوراستی جن لباکور روجرات سوریه درد که د عالیه لشکری ده د عالیه سیاسی ده د عالیه رخصتن بوینا جواکی ده د عالیه پروردگیرنا جواکی ده افراستی کو درد که همو جهدم به نمونه همو کس دخزه لگوری و خواسته که جن هنه اجبر کو دغتا کو هایی لسر جن تی مشاندن دو جیهانه ده تایبت هینک ولاتن ده مثلا جن افغانستان جیان دکن جن کول Türkiye jiyan dikin bigişti cihe ku destladari haya iş bu jî ev jinin peşeng bi taybet dema kutin hedef girtin ev ya ku xafeda kiriye ji bo rexistin bûyina civakê ew kesa ku ji bo rexistin bûyina civakê ji bo parastina jin bi taybet hemû jiyana xafedayê vê xetê kiribe metirsiya dijmin ji vê fedakariyê çê dibe ji wê jî dixwaze birêya hedef girtinê gav paş de bide avêtin ama mixabin jiber ku dijmin tam negihişte rastiya hêza jin baş nas nekiriye dema ku jinekî pêşeng tê hedef girtin bi seda jinê pêşeng wêreyê dişopînin bi seda zarokên vî welatî derdikevin ji bo ku rêya wan hevala tê da meşiyane dewam bikin ji bo ku em bikarbin xeyal û armancê ku me dane pêşiya xwe de wek Bakur Rojhilatê Sûriyê ku em pêk bînin ji bo jî herî dawiye dixwazim mînakekî bidim li Swêden ha di herêma Sûriyê de niha dixwazin li ser slogana jin jiyana azadî şûreşekî yan jî sîstemekî xwe bidin avakirin dema ku ev nimûne çê dibin desthilatdarî weke metirsiyekî xera dibîne ji bo jî zihniyeta taybet zihniyeta zilam ya ku bi sala hatiye meşandin ji dîrokê de bingehê xwegirtî heyanî roja îro dema ku wijdanê jin derbikeve pêşiye de herkes vê yekê dizane ji xwe herkes Aliye zanistî de jihatiye tespit kirin, aliye rêbertî de jihatiye tespit kirin, aliye tecrübe me şoreşê, tecrübe me civakî de jihatiye tespit kirin. Ku jin xwedî wijdan e, ku jin xwedî edalet e, ku jin neheqê qebûl nake. Dema ku jin di nava sîstemê de ve desthilatdarî nikane bi rehet hereket bike, nikane desthilatdarî xwe li ser civakê ferd bike. Ji bo wê jî demê ku ev ne pêş bikevin, bercewendiyên desthilatdariyê paş dikeve. Desthilatdarî zayıf dibe, kêm dibe. İş bu jî gelek mijarê ku em behsê bikin hene tespîtê ku hatine meşandin hene iş bu jî esas de niha di sîstema Erdogan de taybet tirsa herî zêde ku li wan bandor dike şerê ku jin dide meşandine iş xwe di şerê Kobanî de jî aynî demê lehengên pir mezin derketin di pêşengiya jin de bê mînakên li cîhanê hat belavkirin mînak Arî Mîrkan li her derê hat belavkirin ku hêza jin çawa tê meşandin ji bo jî niha herkes vê rastiyê dizane ku sed sala 21 sed sala azadiya jin e me wek Bakur Rojhilatê Sûriyê jî ev biryar daye bi nêrînên rêber apo em xwe rêxistin dikin li ser vê esasê hêza me ye heyî çi kesê nikan be gav baş de bide avêtin ne êrişên wan yê aliyên balafirên bê mirov be ne êrişê wan ê leşgerî be êrişê wan ê aborî be ji ber ku rastiya ku jin derxistiye pêşiye de zor û zehmetê şûreşê çi bin jî şehadet jî hebe were hedefgirtin jî daha zêdetir ji xwe re esas digire ku ev rê hebe çi yani baştirî ku rêyekî ku dibin desthilatdariya dewletê de yan jî desthilatdariya zilam de yan jî bi şîddetê re rûbirû her roj were ev rê hatiye hilbijartin ji bo wê jî dema ku hevalê me yên pêşeng tên hedefgirtin êşekî me de avakirin ew rastiyeke ama li kêlekî wê dema ku ew êş tê avakirin jî hêrsekî di hindirê me de dide çêkirin kînekî li hemberê dijmin dide avakirin ku em ê çawa daha xortir tevlî şûreşê bibin daha xortir îdeolojiya jin pêş bixînin daha xortir azadiya jin di nava cîhanê de belav bikin her diçe ku hêza me zêdetir dibe her diçe îradeya me xortir dibe her diçe xastekê me azadiyê zêdetir dibin ji bo wê jî ev mijarê ku di kesayeta hevala me dawiyê min bi cihat hedef girtin ji bo wê jî metirsiyên dagirkeriyê yan jî
دستلداری دوی مجاری دا پرنه دعینی دمی دا او محاکو امتیدا درباس بونه سالوگرا شهادت جین امینی هروها هات درباس کرن د سالوگرا شهادت جین امینی دا جاره که دین جنا پیشنگ هات هدف گرتن که دجمن دخوازه بیجه که ام هر ایریشی و بکن ام هدف بگیرن ام گاو و پاش دبدن آویتن اما درکتنا جین امینی دا شورش رجالات کردستان حیاروجی ایروجی دوام دیگه هر دیچه اصرارا گل زیادتر دبا ایدی راستیه که کجینه درخستیه پیشیه دا تثبیت کجیواکی را کرنه دهلا کجیواک دوی ایدئولوژی دا خارج خستم بگه قناعتا جیواکی دوی ایدئولوژی ده هیا جیواک باوره که حیانی جن آزاد نبه جیواک آزاد نبه جیواک باوره که آزادی جن اولاد به هفرته جیواک باوره که ایدی جن بینگه جیواکیه جن و اخلاقی به جیواکی بپارزه جن و جیواکی بر با آزادی و با اجبار کو دجمن جی وی باش تزانه داگرکاری وی باش تزانه کو دما کو جن آزاد ببه جن دویریه دا بمشه ویریه بشوپینه جن بخار مالبات ریخستن دکه جن بخار جیواکی ریخستن دکه جاره یکمین دیرو که دا تشتکی بناوی ارتش جن هاتیه پیش خستن جاره یکمین دیرو که دا هزا جن درکتیه پیشیه کل هم بری حمو هزین هایی دکنه ده حمو بشه ده شر بگه اجبوی جدما کو اف تثبیت تکرین خواسته که جنین جهان دوی مجاری دا چید با و که خطریه کیش خراد بینه مترسیه کیش خراد بینه و تایبت جبر کو اراده جن تحمل کردن جن ده است که هری بلنده یا زوزو گاف باش دناویجا و زوزو لهمبری هنگ تشتا بیچاره نامینه اجبوی جی صدمین اساسی کن حوالی مایت پیشکتین هدف گرتن ام مجارین اساسی نه بله شخوا داگرکاری و تایبت دولت ترکا داگرکر دکترسی یعنی کو اگر افجن بین هدف گرتن ریل پیشیا یعنی و هدف دگرش بو گو ریل پیشیا جن اندجل تباهی جهانه الجول سر خطوة خطة شورش نمشن لحتنها نجش يا أرمان جخا إنها مورن سر تكوشينا جن اللي باكور رجلات سوريا بيجومان الهمبري وان إيريشان تكوشينك برمزر تم برمزن دناف وان يازده سالان ده هات مشاندن هون شوا بيت تكوشين دنرخينا بله راسته ده شورش روجاوا ده يازده ساله کو درباس بونه ده تکوشینا کو جن دا مشاندن جن تایبت جن کل باکر رجالات سوریه جیان دکن هر وها جنین پیشنگتی کرنه ده شورش باکر رجالات سوریه دا گلک سینوری کو تو کسی باور ندیکرن هاتن را کرن تایبت ده مجرا ذهنیت دا گلک گهارتن و گهارتن هاتن چیکرن مثلا میناک بدم ام خادی جواکی که کو به سالا لسر من دستلداری هاتیه مشاندن ام خادی جواکی که کو به سالا سر ما هاتیه فرد کردن شانده خود دور کردن پیش کردیه به سالا سر هاتو بو فرد کردن کو جن تنه دکانه دهندره مالبت دا هینک ارکی خواهی گره که پیک بینه مجبور وان ارکا پیک بینه یک چیزی کو جن کریه گوهارتن دهندره مالبت دا آوا کردن کو از دکانم وقت مالبت جی ریوا ببم عینی دمی ده از دکارم باشه خواهی سیاسی جی ریوا ببم او سینور راکر همش پیشیا خوا راکر همجی لهمبری مالبت کو استانگی هایی راکرن لیکیله که مثلا به تایبت اده خوازم بالا بکشینم سر هینک مجارا هم پیکاتای می عرب پیکاتای می سوریانی پیکاتای می کردانی دمی ده جن دبن ناوه هینک گوتن اده هشتن مثلا دناوا جواک اما دوک چند کی کو بری شورش دست بگه کو بهینه گوتنا جن هاتو بو کولا کرن işte جن وک ناموس دست گرتن جن وک تانی دایک دکاره هینک işte هندره مالبت دا پیش بخینه دای کاری مالی اره دکاره زارو کم ازم بگه erki kujbu hevjine ve çibin dikana wan pek bine der ve zdeter nikara işte dim bike ijbo ji taybet dimjara namusi da جني أو تثبيت كير كو دي شخص جندا ناموس نأوا جني أو تثبيت كير كو ناموس هاري مازن يعني جي أركا هاري مازن دي كيف سر ملي جواكي دا كو جواكي كي بي آزادي مايا جبو آزادي تاكوشين بكي كو جواكي كي ولاتي خوا بندست با گرك جبو ولات دست بكي ناموس ورا پارستن دي شورش باكر رجالات سوري دا اف تثبيت هات كيرن دا عيني دمي دا گهشت يوي آسته دا جواک همی گیشت و قناعتی ده کو جن دکاره مال جیره و با جن دکانه زارو که جی پرورده بکه
جن دکانه سیاست جی بکه جن دکانه عالی خی چند جواکی جی پیش بخینه و بپارزه هر وها د عالی دیتر دا د باشی می لشگری دا همو سازی ریوبری خسریه که هیل با کروجرات سوریه مثلا ام دکانه او سابنا بکن وک معجزه مثلا بتایبت جبو بکاتای می عرب جی مثلا معجزه بو کوجنه که عرب در بکه و در و یان قلیش را بکه یان جی دبش عسکری دا جیه بگیره یان جی در و قانون ماله دکان با عالی خای سیاسی رخصتنی خبات خواب که وک اراده کی در که و پیشی دا او جهات آوا کرن لکیله که ده همو سازی می هیدا جو کومین دا بگیره حیانی آستا می هری جوری دا سراستا با کروجراتی سوریه جن ده همو جهاد ده همو سازی دا ده همو ریوبری دا ده همو ناوند می هیدا اراده جن در کت پیشی دا مثلا از بحثا چند مجارا بگیم د شرع ده بلا مثلا د شرع عفرنی ده د کوبانی ده د سریکانی شرع کل باکر اجرات سوریات المشاندن حسا که به فرماندارتی جن او شرطی مشاندن به فرماندارتی و نیرینا حوالین جن او شرطی مشاندن و تایبت مثلا ویداوی دیر زوری هنک تبله هویه در کتنا یعنی گلک سینوری هی جنه جی ارتی را گیرن یعنی belki کو دم تیری نه که ام بحثا دستکفتی با کروجرات سوریه بکن یعنی جی بحثا گهارتنی کو جن دانه چیکرن ام بکن مثلا میناک دست بکی برای کو شورش ما دست بکی پیشکتن شورش گهارتن و گهارتن چی ببن مثلا گرجین اک جهه کی باخفیا بخواستانیرین خواب ده هنی کسا دگو نه کاری تایا نه لازمت باخفه جی کو زلام هبه پیوست نه که جن باخفه جيكو نيرينا زلام هبا او اساس تيجرتن اما ها تام عكسي عكسي هات افاكرن مثلا د اكاديميه مادا هجماره كي حوالا خورد كوم دبا تاني حوالا جن وان پرورداد که تاني بنيرين و ايديولوژيا جن ازاديه جن چيه چاو ام دکارن جواکا خاري خستم بگین چاو ام دکارن ازاديه جن پیش بخینن هر کس وی گدار دیگه و لگوری وی کسات خو آواد که مثلا امنا تشتي دیروکی نه لکیلا کیوی دمجارا آبوری دا کوچین دکانه ملی آبوری دا ایدی پیوسته که خوا نمایه کوچ بو دست خوا یان بر مالبات یان بر کسی کی دیتر و بکیش بو کو آلی خای آبوری بدمشاندن اش بو جی شورش باکور روجراتی سوریه دیرو که بخاردانی بیساندن دیرو که کو جرا یکمین جن اوقاس خاری خستم بکه تابی امنی کارن جوی قط بکین کو بالتثبيت كو سروجاتي كيرنا ديرو كده دايكا خدوان چوا جيان ريواد بر اللي كلا كي بري كو دسلاداري در كه چغز جيانا جواك راحت بو چغز جواك بعدالت بهفر جيان كيرن اف تاكوشينا ما يكون حال با كروجرات سوريته مشاندن تشتين ديرو كي بخار اوا كيرن دهندري مالبات دا گهارتن دناوا جواك دا گهارتن ارادا جن در خستنا پیشیه هز وراستیا جنه در کتنا پیشیه ایدئولوژی و اراده جن چیه به هر کسی دانا ناسکرینه کو همو بشین تایبت بشه سیاسی دا بشه عسکری دا اونا تکوشینا کوجین کیه تا بیل کلا کی گلک زحمتی جهاتن کشاندن تکوشینا کی پرمزن هات ماشاندن حیانی کوم گیشتم در آسته دعنی دمه دا حوالی می پرهیجا پرگرام بها موند کردن گیشتن آستا شهادته اما دما کو خیال و هیوی وان امپکتین روزانه دما کو روزانه تکوشینا ما بلندتر دبا دما کو روزانه سلوگانا جنجیانا آزادی لهر ولاتی هر جنک دخازد گوری و سلوگانه جیانا خواه جواک خواه برخستم بکن دما دا اراده کی ده خورتد دا آوا کردن کو ام دکانن تشتیج وی ماستر بکن ام دکانن شورش خواه جوی برفرهتر بکن ام دکانن دا آستا جهانی دا جنجیان آزادی پیش بخینن كما في جن هيا إرادة جن هيا هناك هذا جن هيا كو لازم أدرب كيف بيشيدا إجبو يجي تكوشينا كي بير بيروز هات مشاندن دي ساجيد بيجم بلكي دام تيرنا كي تكوشينا كو هاتيا مشاندن أم حمي بدن شروع بكيرن أما يا بنجهين يا أساسي جهارتن بير مزن هاتن آوا كيرن سينورين كو بصالة هاتبون زنجيرة كو بصالة جن بي هاتبو قيد كيرن هاتن قطاندن جن برحاتی دکانه دخبات خدا د سیاست خدا د بریار خدا بریار خو شخصی دبا رخصتنی دبا سیاسی دبا
دکانه راحت ایراده خو بنیرین خو به فکر خو به خواسته خو جیان خو ریوب. بله بگو من تکوشینا جنه که بسری خو هر تکوشینک دیروکه که نخواستم افقاس جن تکوشینا خو هینجی بردوام کن تکوشین حتی روجا ایروجی تا دقیقی بردوامه ام هرن برخدانیا کوبانی هنکی د 14 ایلونا 2014 ده داعش ریش کوبانی کر اللي داعش الودا بسر نكت بكوباني بخود داعش شكست بالهنجية يبهجي د بنجي جوتمها همان سالة ده أرين ميركان چالاكية كفدائي كر بيقو من بفي چالاكية روش هاد جوهرتن وداعش ببنكت لهنجية يبهجي هون إيرو تشواد نرخينن وچالاكية رولا في چالاكية رولا چالاكية شهيد أرين ميركان رولا ويد برخدانيا كوباني ده هون چوا شروعات كن بله راسته جبو برخدانیه کل کوبانی هات مشاندن چالکیه کو هول آرین پیش خست گوهرتنا روشی داد آوا گیرن اف بسر خواه دیروکه بسر خواه قهرمانتیه که بسر خواه تیرید که کو فدکاریه کو هول آرین کریه خواسته که کو هول آرین دای پیشیده هیزا کو هول آرین جبو دجمن درخست پیشیده کو هیزا ما اوقاسه کسی نکر با گاوه کدن پاشته باویجه بسر خواه تیرید که کو بروژه آخافتن سرواره گیرن بروژه شروع وی هیزا هایی بحثا ایراده جن گیرن بروژه تیرید که کو مروف بحثی بگی اما دبرخدانیه کوبانی ده دشاره کوبانی ده هر جن فدکاری کریه aslında dema ku ma behsê kir çima dijmin jina pêşeng hedef digire ji ber ku tespîtê jina pêşeng hene di aynî demê de ne tenê li Kobaniyê di dîrokê de jî her ku dengaviyekî hatiye meşandin her ku şerekî giran hatiye meşandin jinê gava fedekariyê avêtiye tabi hevalê me din jî lehengî û qehremanî pir mezin kirine ama jinê di pêşengtiya xwe de di qada şer de jî daye ispat kirin lehengiya ku heval arîn kiriye بسری خواه لهنگی هول آرین دو جیهان دان اسکرین کو یپجه هیا ارتشا جن هیا هیزا جن هیا جن دکانه ولات خواب پاریزه بو سمبوله کی جیهانی نه تنه سمبولا روجاوا یعنی جی باکو روجرات سوریه هم بو سمبوله کی جیهانی به هر کسی دان اسکرین کو آزادی جن هیا هر کسی بهیست کو جن دکانه شر بکه هر کسی بهیست کو جن دکانه تکوشیم بکه دکانه برخواب ده هر کسی بیست کو جن دکانه گوهرتن و گوهرتن چی بکه دکانه قدر بده گوهرتن اش بوجی لهنگی کو هول آرین گریه جوها به سالانه اف لهنگی هر سال ام ببیرتینن و سر بخاطر به هزار آرین هاتن تبلیغ شورشی بون به هزار آرین او سوزدانه کو چاوی وی ولاتی و جنه به پاریزه اش بوجی داینی دمه ده هول آرین بو مینا کما و باکور روجرات سوریه که هر کس به فداکاری هول آرین به هزا جن اصلا هزا ما به مدان اسکرین که هزا جن او قصه ام دکارن او قصه برخوابدن هزا ما هی کو ام الهمبری دجمن گاو با ویژن که ام بکن من آزادی خواهان جوالات خواب پاریزن اجبوی جی دشار کوبانی دا یه پجا اصلا د شخصی هول آرین دا داناسین هم دی جهان دا پشتی کو شهادت هول آرین چالکیه که هول پیش خستیه دی جهان ده هر کسی مراق کرد که ناس بکه یه پجه چاوایه ایدئولوژی یه پجه چیه یه پجه چاوا شر دیگه چاوا دیکاره به لشکر چاوا دیکاره الهمبری داعشی شر بکه هیزه کی که دما که ام بحثا شر کوبانی بکن دما که ام بحثا چالکیه هول آرین بکن یعنی هیزه کی پر جدا دخوازه که همبری هیزه کی وقت داعشی یعنی ایدئولوژی که یعنی تفجيره كي وقت داعشي أو قصيكو عالم بيرا حيري مايا إيش والهمبري داعشي شربكه كو جينك دكانة الهمبري شربكه ولهنجك دكانة الهمبري وان بابا برسيف وان قاف فاش ده بدا عافيتن مثلا دخازم في مناكيج بدم دماكو جين دنا وشارك كوباني دا جيه جرت هوالي من يبجي هوالي جين إيكو دناو دا جيه جرتنا ما ترسين هاري زيدا يكو داعش دهات أواكرين جنبو مثلا قاف آویتن اوانیا پاش ده آویتن مگود اسلامیت سیاسی دانا آواکیره جوان روا که چه ام بلا بدست هر کسی وارن کشتن اما دست جن نین کشتن یعنی حیانی وی آسته اسلامیت بکارانین اجبوی جی دپر ترسا کو هر زیده داعش ده هات آواکیرن اصلا
لهنگیا کو جنی دا بو آوا کرن شر کو جن دا مشاندن اجبو جی ده همو شر مدا جنی گاوا پیشنگی آویتیه مثلا ده شر عفن ده جهروها هول آوستا درکت چالکی کرد دعینی دمه دا او جی پیشنگی کی دا آوا کرن اجبو جی تایبت دمجارا کوبانی دا لهمبری داعش شر کرن کو هزا یپجی دکانه هم باوری دا آوا کرن باوری دناوا گل دجی دعینی دمه دا باوری به هزا جن کو چیبه بدا آوا کرن لکیله کی دی جهان دا داناسین کو هزا جن عالی لشکری عالی ایدئولوژی دا چاویه و هم جی عالی کو همو جن دکارن لگوری وی راستی خاری خستم بکن اجبو جنها حوال آری میرکا سمبوله کی مایا وک با کروجراتی سوریه دعینی دمه دا herkes با آرین میرکان یپجی ناستیکه لولات جهان جی لولات دیترجیه کو دخازن مرق دکن ریوبری خسر ناس بکن یعنی جی ریخستن بوینا جن ناس بکن ایدئولوژیا جن ناس بکن تایبت دما کت بجی با کروجراتی سوریه جبر کو امنی کارن تنی وک کوبانی دست بگیرن حوال آرین دا hem dibakır rojilatê Sûriyê hêza YPG danasîna YPG de ava kirin ji bo jî dîrokek danî vîsandin heyanî hebe jî bi hezara arîn derketin û rêya wê dişopînin û heyanî niha jî ev şûreş tê meşandin li ser xeta van hevala ji bo wê jî di şûreşa Bakir Rojilatê Sûriyê de jî YPG beşekî pêşengî da sermilê xwe di qada şer de di qada guhartina zihniyetê de د قادا پارستنا جن لهمبری ایریشن هیدا د قادا کو جنا کو نوا جوا کی د جیان دیگه هیڅ بکه کو هیڅ کیل پشتوی هيا هیڅ دیگه کو هنی کیسه پارستنا و بکین هيا او لکاریه کی جبو جوا کی دا اوا کیرن جوی جی اگر ام بحث دسکفتی شورش بکین ام دکارن یکمین یپجه میناک بگرن اجبر کو بفداکاریه کی پرمزن به قهرمانتیه کی پرمزن برحكي بإرادة كي برمزن اف شورش دانا آوا كرن گاف بگاف دناوا شورش دا جه گرتنا گاف بگاف دناوا پارستنا والا دا جه گرتنا دناوا پارستنا جن دا جه خوا گرتیا بیکو بوسته بیکو گاف پاش دیار آویتن بیکو دجمن به ایریشی خواه هی ضعفتیه کی دیپجی دا بدا چکرن tam عکسیوه هر روز هیز مزنتر دبه هر روز اراده خورتر دبه هر روز اصرار کردن و ایدئولوژی پیش داتر دشه بله انها تکلین دنابرا داعش و دولت ترک ام تخوازن هن کی گریدانه که دنابرا واچکن جبرگو همان ذهنیت همان کریارن دما داعش د 2014 ده ایریشی کوبانه کر ایرو ام دبینن نسا یعنی همان تشت دوباره کرن دولت ترک اداگر کر سرانسري باكور رجلات سوريا شخورد كهدف تايبت جنين بيشنج شخورد كهدف اف عيني ذهنيتي هون باتك اللي يا شروفتكن اجبو داگرکریا ترکیه aslında دخازا یکمین هبونا خای لسوریا روا بکه اجبو کو روا بکه اجبو کو ایریشی خاین لسر ریوبری خسر روا بکه دبن ناوه هینک سیاستا کو دمشاندن ده دخازا یکسر بداعشه یعنی به اف فاصله هی یکل سوریه دا جه دیگرن دخوازه بوان فاصله‌نا اجبار کو اونا نحمی دبن دانتما اردوغان دا تین پرورده کرن دبن دانتما دولت ترکیه دا تین ریخستن کرن تین تعلیمات خواجور دیگرن لگوری وان تاف دیگرن belki اجبو روشه هی دا بگیشتی ام دیگرن بگوتنه کی جواکی بدن ناس کرن کو دانه کرینه دا aslında onlara kirine. İjbuji şerikunha şuraşama da irişi kulisar şuraşama hana. İjber ku tekli ku nabara Türkiye u Daiş'ta zihniyet aynı. İjber ku Türkiye jid khaza siyaset İslami İslamiyeteki siyasi peş bixine ijbu ku rawab ki irişi kha dixaza be huviyetiye hay مرۆڤاتی قتل kirin aslında. Belki cana hinek müjarten nirxandin د آلیه سیاسی ده آلیه هنگ نتوین جدا ده کو ایریشی کنهاتین مشاندن نه داعشه tam aksiye Erdoğan و داعش جهب نای جدا کرن اجبر کو هویتیا کو داعش ده مشاندن نجی اردوغان قطع امریکا نجوی قطع بگیرن دست اجبر کو işkence کو لسر جواکی تی مشاندن تشتی کو داعش دیگه نها الباجر می داگرکی تی مشاندن لسر کانیه لگیری سپی العفرینه ایریشی کو تین مشاندن شدت کل سر جواکی تی آوا کرن مثلا
زمان جواكي قد خاكرن لتركيا جي عيني تشتي مشاندن دبن دناتما تركيا العفن سريكانية جريس بيجي تمشاندن بالنافي تشاتا دا داعش دا تمشاندن لإدلب عيني تشتي بكارانين ايديولوجي يعني سياسات وفكرة قريجياكو أردوغان دا مشاندن أو داعش عيني فصيلة يعني عيني هذا عيني إيريشن أم جهاف قط ناقرن داستا إجبوجي سياسات كوتي مشاندن دو جیهان دا aslında خطریه کو داعش herkes دنرخینه هر دولتین ناونتویج دنرخینن خطریه داعشی هایی اما پیوست اوراستی به اشکره کردن کو سیاست و ایریشی کو اردوغان دمشاندن یعنی جی کو داعش دمشاندن تعلیمات خوش اردوغان دگرم دمشاندن اجبوجی به همو تبلهوی کو درد کردن aslında اجبو کو ام بحث روشنها بکن دعینی دمی دا دولت سوریه بر پرسیاری ویه کو خطریه کل سر سوریه تماشاندن و اف یک جیگرک هر کس بزن به راستی دا اگر شورش باکر رجالت سوریه نبوده اگر هزا قصد یا پجی نبوده هندر باکر رجالت سوریه دا ایراده جواکی در نکت با پیش دا دبا کو سوریه به تمامی هاتو با داگیر کرن اجبر کو یکو داعش هزا داعش دا آوا کرن یک جی ترکیه یک جی دولت ترکیه سیاست اردوغان بو نها اردوغان چه داعش بکارتینه اجبر کو هزوان تیرینا که شر بکن مثلا هزا دولت داگیرکر عالی لشکری دا نینه کو شر بکن تنه دیگه بینک رباز خای تکنیکی ایریشا سر حریمی دا بینه مینا کی و جروجانت داین کو به بالا فرن بمیروف تی انسان ما هدف دیگره او دیچه اجبر وجه هزا خاطر ناکی کو شرکی لشکری بکن ارتش خانه او قصر خستن کریه کو بکن به خادی اراده که او قصر خورته لهم برهزة كده شعر بك إجبو يجي داعش أف كسيكو إجحمو ولاتين دنيا يكون كيرنا آنين الهمبري هزا ما ينجي الهمبري جواكا ما دا شعر كيرن إجبركو إشخارد دا شغلاندن إجبو يجي إريشيكو داعش دا بيشي خدا بالنافي داعش دا شعر بك أما أساس تركيا إجبو يجي أجر أم تشخص بحث بك سياستا كودنا بكارانين ربازی کو به ایریش دیکن aslında امریکان و سبنام دیکن کو ایریش داعشیه ایریش اردوغان ایریش اخلاقی مروحیه دیکن نه تنه ایریش مواد با کروجراتی سوریه دیکن یعنی مجال نه تنه کو ایریش جواک مای هایی دیکن لسر مروحاتی خطریه که لسر اخلاقی جواکی خطریه که نه تنه دهندر با کروجراتی سوریه دا د سوریه دا بگشتی او خطری هست د روجرات ناوین بگشتی دا او خطری هست جبر کو خیال اردوغان او جاره کدن دولت عثمانی بده آوا کردن دما کو خیالی وی او به هزا کو راستیا سیاست اردوغان و داعش دا او درخستن هوله جوا کی ردن اسکرین یک جه سیاست باکر روجرات سوریه اجبوجی گریدانا داعش aslında امریکارن بجن گریدانا ترکیه و داعش و اجبر جهب ناقطن هر دو یک اره aynı artışa aynı sisteme mesela zminak bidim داعش ایریشی خیلیش گری پکتینه ترکیه عالی تکنیکی تمام دیگه به هفرا ایریش دیدن مشاندن از میناک بدم هری داوی ایریشی وان عالیه من بجی خواستن ایریش پک بینم شخو هر کسی ام راستی دیجی یعنی عسکره کی ترکیه کودر بکه و وره شهر بکن نینه داعش یا او کسین نه دیارن کینه اج همو ولاتین در و قریجه عالمی همی کوم کرنا بالناوی داعش داری خستن کرنا اج بویجی داعش ده پیشه ده او تنه به عالی خواهی تکنیکی شرده که اما اصلا افراستیه که کوچه وایم ترکیه سیاست خواهی کنها دخوازه لسر جواکی بده فرد کرن بیکون دهیه بده دخوازه هر داری داگر بکه دخوازه لهمبری همو جواکن شهر بکه دخوازه لهمبر اخلاقی مروباتی شهر بکه دخوازه لهمبر اخلاقی جواکی جورتی بیرا کرن اجبویجی امنی کارن بیجنگیره ده aynı artışa, aynı heze, aynı armanca aynı لدوجي أخلاقي مروباهي شرع خدنا مشاندن إيش بوجي هذا كودكارل همبري في داعش يعني داغر كريا تركيا شهر بكم يكجي هذا ما يبهجي إيش بوكو مجرى ما شاف قطنا با دمك ما بحثا هذا يبهجي كر إيش بوجي د جريدانا داعش و تركيا ده بفي مناطقنا بدنا ناسكرن دشاري كوباني دج عيني ميناك دركت بيشي ده د زندگیرنا خواستن جاره گیدن داعش دهندره حبسه غویران ده جاره گیدن زندگی بکن به سیاست و به
خواسته که داگرکریه ترکیه خواست جاره کدن ایریشن داعشی چی ببین کود خوازه هنگ چتین دن بده دیار کردن دعینی دمه دا تفلهوی کل دیرزوری در کردنه خواستم بهنه کسی که جالی داعش به هاتنا رخصتن کردن جالی دولت داگرکریه و هاتنا رخصتن کردن دبن ناوه هنگ مجارن جدا دا شارکی بدن آوا کردن خواست تفلهویه کدنا برا قصده و ملت چه بکنینین آره اجبوجی اجبار کو جوا کما گیهش توی راستیه دا جوا گیهش توی راستیه که کو مجارا ما نه توکه مجارا ما نه زمانه که مجارا ما جوا کن نه مثلا ما کو ام تنه بکام چند باجار خارزگار بکن آوا اجبوجی جارا کدن هات تثبیت کردن کو ایدئولوژی ما هی ریخستن بوینا ما هی جوا کما گیهش توی آسته دا کو بالسیاست خواهی کتی مشاندن نکنه ایدی وی جوا که بخوابینه نکنه ایدی نوا جوا که دا ناکوکی و فتنه چه بکه خواستند بناوی هنگ کو اشتا عشیره نشرد کن اشتا عشیره و پیکاته کرد الهمبری هف شرد که اما بگیشتی پیکاته ما دنوا وی شری دجیه خواه گرتن و سیاست دجمن دزراوی و دباش ناس کردن و جبوجی جاره کدن بسر نکردن یعنی او سمراد کنه داعش و ترکیه دوباره دبیجم زندان ترکیه و داعش نجف دقیقه aynı تجرید aynı siyaset aynı kuştun temeşandın hovitiya kulisar jin dedin ameşandın tecride kulisar jin dedin ameşandın jin kuştun işkence girin aynı rebas tip karanin lisar zarok hayani ku zarok girtin zarok perverde kirin de zaman de temeni zarok diye da girtin anava artış da behinik işte cüda ramjul kirin aynı siyasete aynı rebas dedin ab karanin بله بگو من تکوشینا جن نتنه دنام وان سالاده دواره لشکری تنه دهبو یک ج تکوش پشکتنا وان تکوشینا واره دیپلماسی بوجی ام سرقاده دیپلماسی هن که بنرخینن اگر ام شبوگو اف ایریش السر جن و تواهی هرمه بسکنن و داگر کریب داوی ببه گرک دقاده دیپلماسی ده خبات چاوا وره کرن گوری نریناته بله راسته اشخاص جن دبشه سیاسی ده بتایبەت ڕێخستنەمای هەیە لە باکوور و وڵاتی سووریە هێزە ژنیا و دەرکەتیە پێشێدا دبک و ئەم بێژن دە ئاستێکی دە حیانی ئاستێکی بەشی خۆی سیاسی دەمەشاندن داناسینا ژین دی جیهانێدا ئاستێکی پڕ بلند هاتیە مەشاندن ئەما دە ئاستەمای هەیدا وەک جیواکە باکوور و وڵاتی سووریە ئەم دەها خۆرتر بەر بە ئازادیە و بمەشن ئەم دەها خۆرتر خودی لشورش درکتن ام ده خورتر یعنی روز بروز تکوشی نخوا مزن کردن روز بروز اراده خوا خورد کردن روز بروز دنوا همو جنین کود راستی اشکنجه ایتن راستی ایریشان تن راستی رباز جور به جورین اشکنجه ایتن کو ام جوان جنا را ببن دستک اش بویجی دقیقه سیاسی ده جن اشخا رولا خد دلیزه بروجانا به قاعده خبات دمشاندن هف دیتنین سیاسی چید به گراجن لهینک ولاتین دیتر چید به جبو داناسینا شورشه جبو جی یکیتیا جن یاکو به آواکرن همو جنی کل باکر وجراتی سوری جیان دیکن ده همو قاعده خواهی هیدا ده خورتر تولی خبات خاکرن دها راستیا دجمن ناس کردن دها ایریشه کل سر ما دخوازن فرد بکن دخوازن لسر داگرکاری خا روا بکن دها وان دا خورد کردن و ناس کردن دکانات قادا دیپلماسی ده دها زوگا باویجه اجبویجی دست بکیجی مگود 100 سال 21 کمین و به 100 سال آزادی جنه هر کس وی راستیه دبینه و هر کس وی راستیه دزانه اجبو کوچین بگی هجا آرمانجی خوا بین بر خبات خود دمشاندن رغم اوقاس ایریش رغم اوقاس زحمتی رغم اوقاس ربازی کو دخوازن شورش جن آستانگ بکن اوقاس ربازی کو ایریش شورش جن دکن جن دقیقه سیاسی ده لازم خو خورد بکن راستیا جن ده همه ولات جهان ده بناس کرن نه تنه وک جنا کردیان جنا کی پیکاته کیدن دما کو مجار بوجن herkes ve hezin as bike herkes liguri ve jana xari xistin bike jbo ji daqada siyasi da jin heroj gav davija xasta ki peşketin hana o şxa heroj mesela bahse kir mugut ali Suweyda dema ku bahsa şehadeta havri xalaf dike demek ki ali siyasi da gavin permazin hatına avetin
داعيني دامي دا جنة كل أفغانستان دما كو بيشجري جوان راتيكرن حيان هاجي أم بيشجري ددن تاكوشينا وان برخدانيا كل همبري دستلداريا هاي ددن مشاندن إجبوجي جن بإرادة خا بخبات خاي كو بدا مشاندن بتاكوشينا خاي كو بدا مشاندن بإصرار كرنا كو بجهجة آزادية خا بإصرار كرنا كو بجهجة آزادية حمو جنين جهان دا تايبت روجهلاتا ناوين دا جن دكانا قاوين برمزن دا آلي سياسي دا بيش بخينا از جوي قط نايقرم دستا إجبار كو آزادية جن مثلا نها ختمي آزادية يكو أم تاكوشينا ويدكن أساس ما آزادية خا يكو أم دخازن حمو جنان سلوي أساسي ريخستن بكن ولسلوي أساسي سياسات يجي بدن ماشاندن تاكوشينا كو أم جبو آزادية ريبار أوبو بكن ملي فيزيكي دا بسر خا سیاست کی کو جن ددا مشاندن جن پیشنگتید و قاددات که دما کو ریبر آپو دی جهانی دا بناس کرن شخات ناس کرن دما کو فلسفه ریبر آپو دی جهانی دا تی بلاف کرن به یعنی به کو پلان سازی کی و چیب که یعنی به کو ت بزانا بون هنگ تشتاب که هر کس دزانا کو ایدئولوژی ریبرتی ایدئولوژی آزادی جنه هرکس دزانه کو به فلسفه ریبرتی فلسفه آزادی جن درد که پیشی دا ایش بوجی دقادم سیاسی دا به رنگی کو اموان خط خواهی هیدا ده خورد بن تبلیغ ده ریخستنی ده سیاسی ده بزراوی سیاست دشمن ناسکرین سیاست داگرکاری و دستلداری ناسکرین و به رنگی دما کو بناس بکه به هزی گاو بده آویدن ایش بوی جن دقادا سیاسی دا خبات خود دا مشاندن و هر روز برفره دبم بله حازن داوید نامه تجبو تباهی جنن باکور رجلات سوریه وک هپجاجی وک زینب عفرین تباهی جنار دبیش تایبت تجبو جنه باکور رجلات سوریه دبیجم ام خدی شورش کی 11 ساله نرخیم پر پیروز پر گرام بها هاتن آوا کرن دعینی دمه دا لهنگو انسان می پر هجا گیشتن آستا شهادته هروها پرانی دایی که می کو عشق شاندنه همه بیجه همی دایی که کل باکر و جلالت سوریه جان دکن خودی عشقه که خودی دلشواتیه که وی شورشه نه به وی گرماهیه تولی شورشه ببن برحه آرین میرکان برحه آوستا برحه همو حوالی می کد وی خطی ده جان خفدا کرنه ام به وی رحه تولی شورشه ببن به اصرار کو زحمتی چه با ایریشی هایی چه باجی زختی کو دجمن بخوازه سر ما بده آوا کرن ریباز این زراوی کو بخوازه ایریشی ما بکه دمل شرای تایبت داد با دمل لشگری داد بن ریباز چی باجی ایراده یا ما جن تیری دیگه کو ام برخوابدن هیزا ما جن تیری دیگه کو ام الحمو ایریشی هایی را ببن برسیف از و جبو جنین با کروجیرات سوریه دبیجیم خودی شورش درکتن خودی الولاد درکتن خودی لآزادی جن درکتن دخت خدا اصرار کردن اجبار کو به آزادی جیان نابه و به ولات جیان نابه اجبار جی جنه کل باکر و جراتی سوریه دنوا خباتی دانه دنوا تکوشینی دانه دنوا چالکیان دانه روزانه هر وها بگیشتی یکل باکر و جراتی سوریه جیان دکن ام دوی باوریه دانه کو افجن و شورشی ببن سرکفتنه و آزادی مسوگر بکن و همو جنن جهانه یکو شورش باکر و جرات سوریه خارا الهام اکید بینه ویش همو جنه جهان را بگهجن اجبو کو اوجی بگهجن الهام کدوم دا وک شورش باکر و جرات سوریه دبینه کو ام همو به هفره هیزا خوابی کنیک ام همو به هفره خودی شورش خودر کردن کو ام 100 سال 21 امین بکن 100 سال آزادی جنه هر وها جبو جنن جهان بتواهید بیجم هیزا جن پرمزنه ایراده جن پر خورده دما کو جن ناس بکه زانه به پرورده به دکانه تشتی پر پیروز آوا بکه جواکه کی کوتی دا جن آزادی تکوشین آزادی بکه جواکه کی کو آزادی جنتی ده هم او جواک برنگه کی پر خوش پر جدا دکانه جیان بکه جبو همو جنن جهان جد بیجم جبو آزادی تکوشین بکه بله زینب عفرین فرماندار هزن پاراستنا جواکی هپجه هم سپاسیاتت کن سلام سپاس بله تماشاوان هجاب وی آوایی ام گشتن داویا خلق اخوا لهویا خلق کنوبن شب باش